Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umhawu, inkomo zikababa. Ibizo lami ngingulungile Mabhena. Namhlanje sike akhe nginikhumbuze ngemithetho esinayo lokha nawuzokuphahla, lokha nawuzokhuluma nabezimu ekhaya nithi nenza umphahlo. Ipost le ngakhe ngayitlola iminyaka emibili edlulile ku Facebook. Yeke nje ngirefera kiyo ngizokufunda imithetho leyo. Umthetho wokuthoma ukuthi akuphahlwa kumbethwa amanyathelo. Vane sengibona abantu basho bayaphahla kodwa basesengamanyathelo. Nawenza izinto zabezimu, nawuphetha izinto zabezimu awumbathi amanyathelo. Khulukhulu lokho nayokhuluma nabo. Ungasiwambatha amanyathelo naniloko nijikajika nimajadu ngezinye izinto. Kodwa nasekufika isikhathi sokuthi nikhambe niyoguqala baphasi nokukhothama, amanyathelo niyawahlubula. Kuqakathekile ukuthi inyawo zakho zigada ngephasi, inyawo zakho zigada ngephasi ihlabathi. Kuqakatheke kakhulu lokho ukuthi lokho na ukhuluma nabezimu, it's all about i-connection iphakathi kwakho nemvelo le wena oyisebenzisako ukuze ube ne communication nabezimu bakho. Manje ke nasiphahlako asimbatha amanyathelo. Kwesibili ukuthi utshwala babezimu abuselwa ningakaphahli. Lokho nase nibuvubela utshwala bukhona niphekile, mhlambe kusele amalanga ukuthi niphahle, anisoloko nibuthatha nibhamula ngamabhigiri. Nilinda ilangelo eniphahla ngalo ukuze nikhona ukuphahla ngotshwala lobo, bese nithi ningaphahla bese nikhane basho niyabusela ke. Anibuseli ningakaphahli. Umthetho wesithathu naku ukuphuma ngejarda. Lokho nase niphahlile ngenzeka ukuthi niphahle ekseni nofana niphahle endambama, anisaphumi ngejarda. Nanoma basho nifuna isikwa nofana nifuna umlilo, akusakhonakala ukuthi niphume ngejarda. Abantu bonke egade baphahla bahlala ngaphakathi ejardeni abasaphumi ngejarda. Sikhathi sabezimu akafanele ukuthi kube nomuntu ebathi uphumile uye esitolo nofana uphumile uyokubona abangani bakhe. Wonke umuntu uhlala ngaphakathi ejardeni. Bese omunye umthetho naku ukubanga ichata ngokuvulela mhlambe umvumo. Iye ngenzeka ukuthi senifuna ukunandisa ke ngoba nasenicedile ukukhuluma nabezimu, kodwa nakavumeleki ukuthi nibange ichata ngokuvulela umusic. Fana njenge sound system basho nilisa ngekoloyi nofana ngempikara, anikavumeleki. Ichata eningalibanga ngilelo ukuthi nikhulume nanokuthi nina nivume nina niwahle nigide nina, kodwa ukuvulela isystem nofana okhunye kini kungaba mnandi, kodwa ebezimini akubi mvumo kuba lichata. Nanoma nivulele ingoma zesintu, ingoma ezimnandi zesumla amadoda zabomhlokonye, kodwa ebezimini akusesemvumo kibo kulichata ngombana technology like sizoyihlathulula ngelinye ilanga, kodwa iye ayivulele i-sound system. Nasirakela phambili ukulwa nofana batsho nibamba ama-family meeting. Ngomphahlo kufanele ukuthi kube isikhathi sokuphahla, akusisikhathi sokuthi nikhumbuzane ukuthi ngubani olelesako bese nimbambela i-family meeting. Indaba zama-family meeting kose ukuthi nizenze nani ngelinye ilanga ngesinye isikhathi, ingasi ngelangeli enikhethe ngalo ukuthi niphahle. Ukulwa ukuthukana into ezinjalo azifuneki ke ngelanga lokuphahla, ngombana nawusuke wena uphakamisa iphimbo lakho uthi uthuka umuntu nofana basho nihlanganyela umuntu basho nithi niyamsolve abezimu, kuhle into le ayifunakala. Abezimu bayasikima bayazikhambela ngombana leso ukukhumbule ukuthi isikhathi sabezimu. Ukuragela phambili ukuya emsamo unamavunda. Nawaziko ukuthi wena usadanile ukwatele ubamkhulu wakho nofana ukukhulumisana nomza wakho begodwa unoke niyakhamba niyokuphahla, akafanele ukuthi wena uye lapho. Nangabe kusenento ebhlungu abakwenze yona amalunga wakho womndeni amanye, akafanele ukuthi uye emsamo nofana uyokuphahla unamavunda. Umuntu onamavunda akayi emsamo, umuntu odanileko akayi emsamo, ngombana ebezimini akusi isikhathi sokuthi ungaya lapha basho uwenze ngombana uzakuthini nofana basho uyapretenda uwenza angasuthi. Akafanele. Omunye wenu nakaya lapha aya ihlizwa khidanile uyayimotsha into le.
kuba kufana lokho navane bathi niphendukelele lidlozi kuba mkhokha onjalo ngombana nina ningakahlaliseki kuhle enhliziyweni zenu. Manje ke nangabe kuba nomuntu ongakahlali kuhle enhliziyweni akafanele ukuthi nikhambe naye umuntu lo, kufanele ukuthi nimchiye kukhambe laba abazizwa ke emoyeni ukuthi bakulungele ukuthi bangakhuluma nabezimu. Kanye lalela ke nangabe nizokuphahla ekhaya mhlawumbe niphahla ngomgqibelo akafanele ukuthi nilale kanye, kufanele ukuthi nilale kabili begodwa nilale imswenye. Abezimu niyabalalisa, kufanele ukuthi nilale kabili vele. Nangabe namhlanje siniyaphahla naniphahla namhlanje bekufanele ngathana nifike izolo nalala ubusuku bayizolo namhlanje sinavuka ke naphahla ndamba bese nabuya nalala bese nikhamba ngelanga elizako. Akafanelanga ukuthi niphahle namhlanje ndrani ke eksasa kuseni basho seniyaphuma niyakhamba nilale ngilanga ilo ubusuku obubodwa. Akafanele. Abezimu bayalaliswa, abalaliswa imswenya, abezimu abalaliswa ilanga linye, abezimu kufanele ukuthi balaliswe amalanga amabili ngombana nanikhuluma nabezimu akusingibo bonke abezako, abezimu abezi bonke abawalazelela abantwana. Manje ke kuba nendlela abakhuluma nani ngayo ke. Ukulala ngaphandle nofana ukuthi basho umunye uze nendombakhe akufuneki ke. Lokho naseniphahlile akafanelanga ukuthi kube nomuntu ophumako basho ukulala ngaphandle. Gamara basha kuna space, gamara basha kunandawo yokulala. Kuse ukuthi nindlale phasi nilale phasi nangaba kunandawo yokulala. Nilale ngapho nge-dining room apho. Nilala akafanelanga ukuthi kube nomuntu ophumako basho ukulala ngaphandle. Bekodwa akafanele ukuthi kube nomuntu oza nendombakhe. Into yokuphahla yinto yekhaya, yinto personal, yinto yedlozi, yinto ye lineage. So akafanelanga ukuthi kube khona umuntu ongasuye wala ekhaya. Gamara basho umlobokazi, umuntu omlobokazi ke akusuye umalukazana. Umuntu nakangangeni isimanje angakavunulisa akusungu umalukazana wala ekhaya. Manje ke nani yokuphahla abantu abafana labo nibachiya la emakhabo labahlala khona kube ngini bengazi bese niyaphahla ke. Ukupheka sekukhwaqela akafanelanga ukuthi nanipheka lokha nipheke ilanga selithingile. Kwakhwaqela kwabasentama kwabasebusuku akunampoto akunambiza kusokuthi zihlale kuphi estofini basho kuyaphekwa. Gamare basho niphehla umdoko niphehlela umntwana umdoko akukafanele. Akuphekwa ebusuku, akuphekwa ilanga lichinga. Khulukhulu naniphahlako vele angazi ukuthi abantu sebayisebenza njalo kodwa namthetho wesintu loyo akuphekwa ebusuku. Impoto azitsha amaraho ebusuku. Manje ke nalokho ke ngomphahlo akafanelanga ukuthi lokho abasho sendambama omunye basho uyafuthumeza omunye batsho wenzani. Sikhathi sabezimu nibabizile nina nathi nifuna ukukhuluma nabo sebafikile basuke bakhona bakhamba neduthi wena ngeke ubabone ngombani unelihlo lenyama. Manje ke akuphekwa umlilo. Ukupheka ngenye into sokhuluma ngayo komunye umgadangiso ukuthi kuhle indaba yokupheka akusikuthi siya prepare ukuthi sikhone ukudla kuphela kodwa kubuloyo obunye obuthizeni obuba khona sizoyikhuluma sizechica ngelinye ilanga. Isilwana lese niyosihlaba nangabe mhlambe nokuhlaba ikuku nofana imbuzi akafanele ukuthi basho sifike namhlanje. Isilwane sifika kwayizolo sibe khona silale la ekhaya nivuke naso nangabe niphahla kuseni niphahla nangabe niphahla ntambama niphahla kodwa isilwane eniphahla ngaso akukafanele ukuthi basho sifika namhlanje sifika nje bese nokuloka nje nokuphahla basho niyaphuma nje nithi nokuthenga ikuku kwa lapha enzasi bese nibuya nabasho niyaphahla akafanele ukuthi kwenziwe lokho. Sesiyabona nenkomo zelobolo basho zifika namhlanje sithotha zikalaliswa. Isilwane sabezimu siyalala ekhaya kufanele ukuthi sifike ngesibayeni silale ekhaya sigada ngesibayeni ukuthi sokuvuka sifile nakho lokho sokumlando omunye kodwa ke isilwane sabezimu eniyosebenzisa ukuphetheni isikopilo elithize ukuphahla nofana okhunye nje okulisikopilo lesindebele kufanele ukuthi silale ngendlini, kufanele ukuthi silale ekhaya singalali emzini. Bese ke nawuphahlako niyazibika animani nifike lapha ni semane gogo nabo bamkhulu bese niyaphahla uyathi ukuthi ungubani ubiza igama lakho wabika wangale bezimini ubiza igama lakho owawela obakunikela nawelako nofana nawuthombako uthi ukuthi umntwana kabani nobani ngaphambi kokuthi ubalabale. So nakho lokho kusokuthi nikukhumbule okhunye ukuthi niyazila akubi nabantu abazibandakanya endweni zomseme noke niyazila nizilele umphahlo loyo. Okhunye ngicabanga ukuthi okuncane enginganivezela khona kodwa nangabe kukhona okhunye mhlambe ningakuzwisisiko nifuna ukukuzwisisa ngemithetho yokuphahla
ngizoni lokha nje ngicabanga ukuthi le ngizoyenza i-part 1 nangabe mhlambe kuba nezinye izinto engizikhumbulayo kodwa nekade zirhabekile khulu imithetho erhabekile khulu ngiyo yona le bese kuhambeni kwesikhathi nakuba neminye engiyikhumbulako ngizakubuya nge-part 2 nginikhumbuze godi. Yeke-ke ngiyo-ke le imithetho nofana izinto kose ukuthi nizazi lokha naniyokuphahla. Ngiyathokoza.